ngoba ngiyafila sisekandobe la eCape Town eGugulethu. Yabona unesilwane ngaphakathi, mawusilahla isilwane funeka uqale usilahla isilwane ehlathini. Umuntu ungamnika imithi, funeka umhlalisa apha kuwe, umlaphe, umbone nawe ukuthi kuya ngaphi. Uqale usilahla, akahlala apha kuwe noba ilo 7 days, 8 days, 3 days, yashiyashiyana. Base isilwane besimonakalise kangakanani. Mawugqiba usilahla kakumhlalisa apha kuwe lo muntu lo, ukhuphe ezaa ngcambu zeza silwane siphakathi. Andithi isilwane sesishiya ingcambu apha emntwini emzimbeni, ukhuphe ezaa silwane, ezaa ngcambu laa mntu, umnike imbiza yangaphakathi, ikhiphe ezaa silwane apha ngaphakathi, ezaa ngcambu zeza silwane. Uma ukhiphe ezaa ngcambu zeza silwane eziya, ezaa ngcambu ziyakwazi ukuthi ziphinde zikhule apha ngaphakathi, yabo, zikwenzele inkinga. That's why masesithwebula isilwane wasilahla, sesikudala semntwini, sesidinga siyamkroga lo mntu. Uqala ngokukhupha ezaa ngcambu kulaa mntu, nalaa mntu azokoluleka, angathi lo mntu lo engakaphili. Sofuna umhambisa kodwa sosilahlile isilwane, kodwa iingcambu ezingaphakathi zesilwane funeka uzikhiphe, umklini, uzikhiphe ungumklini. Ungathi uma ulapho umntu isilwane umane umnika ibhotile ahambe nazo. Fumaniseke phaa sinawo umkhosi waso ezaa silwane endlini. Fumaniseke imithi yakhe ke ngoku iyatuwela zezaa silwane, bengathi wena uyirobhana, kanti isilwane siba nawo umkhosi obasendlini. Funeka usikhuphe apha emntwini isilwane, uphinde uyoqinisa apha ahlala khona, uphinde umhlalise apha kuwo izintsukwana ezithize ukumvikela, ngoba abantu besilwane nabo bazofuna ukulwa, baphikise le nto yenzayo. Funeka umthathe umfake noba iveki apha kuwe ukumvikela, aphuze imbiza. Bathi abantu bebefake esi silwane bebemkhangela useyifu yena, uyamlwela, uphinde umlwele wabantu bebemfake isilwane, abantu mabaphile.